Kublai pi baro syakatup khubor jongi karan Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentaga singi kilong. Ngim kwa shu ban ai lockdown, pen ai tika haki jaka balabu, pen sengau do usembut Menteri Rangba Ka Jylla uba Preston tensong. Pen syai uba Preston ba mde ka sorkar, de ki bor shnong ki ba perking palat ya karukom pendep iki bakla no kenyang jingpang corona. Ai sengau bha ka sorkar rekidor themma ya kinong pang covid nadu ka khat santre unai lar hajar phwe. Lai tengka shikilo ukubi de kinong rap henry arkusan tengka da thet pat nayo. Ban beteng kijingya rap na sya Shillong duriau lengba ka Bosco net. Tementang nya phaish ki khubor ki bakhamnya. Menteri ki kam ka koit ka khia ka Meghalaya uba Preston tensong menta kasngi ula pensngau ya ka jingma ka bala ban mi na ujat knyang jingpang delta uba dei hi u knyang corona tangba uba kham klan shushu ha ka bakran hakinong thokot khubor batlat pathai khubor uba tensong ulaya thuba ubre uba yo ya u knyang jingpang corona ha ka sen ban ningkong bawan lengshop ka klam ula ban sapriang salai ngut pat ki breu Henry, hakani ka jingwan leng shop jong ka klam hakani ka sen ka baar, lengba uknyang delta, we ubre ubayo ya uni uknyang jingpang, ula ban pensapriang hadu Henry ngot pat ki we pat ki breu. De hakani ka nong rem, ba menteri uken tujur ya ki nong song snong, ba kinong ki ba pikir ban ya daya la de bat ya ki we ru. Hakabe de bingi kren pang kata ka wave ka second wave, COVID-19 second wave. Kabasdang hak Jylla jongi nadu ubenai April. Hadu kini kisngi ki bamenta. Ngakwa ban pentip hadin ba ki medical expert. Kila le research, kila steady lut nadong sodong, but ka recommendation ka ba an ki kalongkani. Ba une uknyang jingpang ubawan ha unusnem artho arthway. Nadu ubenai April hadu mentakasngi udai utau bengi ong u delta variant. Mensemsnem habakila research utu katu ka first wave lada uwei boyok positif kalong lakum nu laingut kaban yabit. Tenrei mentapat hakani ka second wave lada uwei uyok positif kamut nrengut lakum nu kumnuru kinyok ya uniu kenyang jingpang kabamut ASHA kabor ke jingklan jong uniu jingpang kolong ASHA ban ya kabajia mensemsnem teka kabangut ban ongane kolong ba kabanga kerpat rit ya kinong snong ya kinong sensar snong kinong sensar tau kirang ba snong ki dorbar snong baro halaki jong snong halaki jong ka area bakin sngo bah ban yai kentu yakin nongsong snong jongki. Menteri ka koit ka khia uba Preston tensong mentakasngi ulaya thu uba katkum ki kendon ka koit ka khia ki bor penyat snong kimla ban khang ya ka jingwan ra ya ka met ya bapang corona. Uba tensong ula ong ba nakaliang jongki bahayeng hasem jongki bayap kim de ban pendrong ya ka met yap shapo yeng bat hakasngi ka babut ki de ban pendap no ya ka basa baro katkum kaniam ka rukom bat ka jinget jongki. Yeng ki jongki na ke jing yok yau new COVID-19 don ki nong yalam snong ki bor thau teng namar ke jing teng palat ya ka jing jia jong uneu jing pang ka pelong ya ki bakim sha shu wat ban warra ya ka met na hospital sha ki snong ki thau len sha ka yeng ka sen ki advice bayi ki bayi masem ba de ban ra bet na hospital ya ka met kitu ki bayap Sya ulum jingkat. Teka bang ako ban ong bas ngo bah ban but ya kani ka notification ka ban nakaliang jong ka sorka naka department naka health department kalapen mi mensau terik uni ubenai me hajar arway haka bengila keren syai bangi sya ban ra ya kamet. Mdei ban pendrung hayeng nrela ban bu abarenda lenela ban bu ke compound. The next day pada kinlek ban pendep ya kaniam kerukom kum bajule bat ba mdei ban ong ba ngi septing ban penrung hasnong lena ban penrung ha ka compound yeng kani kolong ke jing pen mau na kaliang jongi ke sorkar kenang ba ki bahayeng ke ba semlu kin sngotu
batru hakajuk kapor ngakerpat ya kejing ya trelang jom kibor snong kibor thau baro. Menteri ki kam ka kot ka khia uba prastun tensong menta ka sngi ulaya tho baki nong pang hadu menta kidang yo ya ka burya dawai da ka ba pendon kam ya ka NHIS card. Hakabayade berkane u Dr. War ula benrap bat ong baki nong pang habaki let sha sumar kila ban register yalade bakin yo jing mentoy naka NHIS card. Uba tensong ulaya thuru baka sorkar kala shem ya karai ban bu dor thamma ya ka rukom sumar ya kinong pang ki bayo ya khnang jing pang covid bakan trekam nadu kakat santrik menta u benai hakabala bu laki jong ki dor ya ki santri ki rukom sumar covid-19. The costing of COVID patient is concerned. So today we have already decided that NHIS facilities will be enhanced, and this is known as out-of-pocket treatment. Because see what happened was, the patient, sometimes when they were admitted in the hospital, when the bill was raised, maybe the NHIS benefits covers for 60%. If it is 100 rupees, 60 rupees, it was covered under NHIS. But 40 rupees they have to pay from their own pocket. So this is known as out-of-pocket expenses. So what we have taken a decision today, we have calculated well. So the team of NHIS under the leadership of DHS, who is also the CEO of NHIS, they have already brought the proposal to the government, and the government has decided to approve a new rate, new enhanced rate for all the patients treatment under the COVID-19. Teman-teman ini apa yang kita jing benar belengkot. Mentah in beteng biang yagi khubor badangsa. Uba prastun wilayah Thuba, hakabayade berkajingkiu jung kenyang corona ha Assam, kalong tang 10%, kat bah Meghalaya kajingkiu kalong 100%. Ula ong ba, dan tang kawai kalat banyada ya kajing sapriang jung uniu kenyang jingpang, bat kata kalong, bagi ba baro kide ban priang ya katika. Kalau susi perubahan ini yang kita ini case, apa namanya ini, the positivity case now we can loss is 4%.
Te kai bagi I Hasam, Hasam hadu kemudian kesini, positivity rate kapoitan hapo 10%. Kata hangi yang mau beyond 10%. Te kane ka sibunnya bat kalong bala I syakti ya ini jinjia man kesini haka pio I higa minimum ige sebami man kesini belum guna ya Sanspa and Republic average, maybe it's about 580, 570, 590 every day. Di positivity. Okay. Wat la kinong rap ki tre shitom mir labat sngi, Henry habala day pat kapor ot, day kinong kayi ki bayo ban kamay bon sha na ka ep jong kinong rap. Kani ka jing sha shim kabu kinong rap kalapau perthei haka jing yalang balalum de kinong rap hathenrat haka sing sajjan hinyau tarik unai lar arhajar arphuwei banwa de kilat kilenti kumno banyakhun yakate ka jing sha banben. Nakalyang kinong rap kilapan pau babaro shikata ka dor kubi ka poitang lai tengka balada kiu eru kan long tang sam tengka. Henry nakalyang uba kan shing ling syang uba sha khot kerpang banyakhun lang yakate ka jing kinong rap ula ongba habakran bat ki paralok na Guwahati badru na ki benta jong ka rilum jantia ka bakia thu ka longba ka dor ukubi ka poi hadu ar phusan nelai phau tengka shikilo na kalyang jong ula kular ban ya rengkat bat ki pat ba ban ya khon ya kate ka jingsha shem kabu bat ban pensngau ru shiki bor sarkar bakan tuklar lang yang je tentang yang akan kamu pisah ban tekspor si ingin dia pisah habang dia yang kubi sita yang kubi yo lai hajar tengka nanar hendak hap up sampai sidil kan hajar ni lah ban yo yang di ar hajar sitem mun pendak ya kucing rawah yang hasan lagi ngin ban kit kau kan habang itu tolong kami habang siam kini kucing kan no kawan berbor kucing du thiak rodam ha oi ni nak kan buat thiak Henry tang nak ada paspa kebon la ban tenda pembiang yang sing dawa kaye ni do patia kata perupam ban pembiang pembiang piki chong iru ka khatsan khadri hajar ko wei kebuban ikon ki chong iru san demot ki badang don kam yang tak mobai hatung se ing yok bisa kata ken kun ki pai jong rek hang ne ga pen pau ba kat no sisa ka ching ba ka ching teng kho ka ching im chingi lada kasarkan kam nan ban cing isnai na ka benta cing kinorat barang itu lain tengka saw tengka san tengka ka do kubi hatu nada kani ka do ka jaine akan di keberukom kan cia ayu yang ikut kinorat tempera pat rumai kibayakan do ya kadek ne ya da ka ba ka dor ka baran nimla kan medur balai ka cia kunni hati ni kisi ki balada san spa san thau bi yurias si paket kadam menta handai spa san thau dan si hajar ni la ban yo ikoria katto kat ni Nakalyang ka Don Bosco Society Shillong Province menta kasngi kadang beteng ya ka jingyara balayo sngo bha na Polton Diocese Austria haba ai jing kran lingkot hakani ka jing samar ba menta kasngi nakalyang Father James Ternyang ilaya thu Nakalyang ka Don Bosco Society Shillong Province rengkat ka jing trelang ka Bosco Net Southeast Asia kilala ban letsa me ka jing ai subun mensiem jing ki brio bana Shillong duriau ki badon ka mensiem ban yarap ki badon kam ka jing kemen ka jing semu yu blei ba ka ka ski ni lala ban yu boy kam tam han ne ko ka hall jong ka sadeu ha ka bang akan mau ki por ka namang product kena lawan kakak kini Shillong, leng kini Shillong dari tangan ne, sa Banyun, sa mau nyangla, sa kini kitan, parpiti bah kini kisni, kini ki senam, kibang ya kendu kamtam ya kini kicing para beng jong kini ke lockdown, tak kicing ya rap untuk sarkar, ni batre po ki social development, tinggi habyo ki pas. Dengan lain nak kawai ke Jakarta supaya pat ngayo ke jencar jukiwe. Tena kalian ko office jungi lengkap dari Father Provincial Borough Council. Tiung yang dia wat cingirap nang nang tai ke pengila thok
kawai projek kemudian kawai bon di projek kemudian kadu kaduai ni lapas kan projek ni ba ka Don Bosco net trong ka South Asia kadeka office trong di Don Bosco kepada Delhi kepada coordinate baru ke projek ke wana South Asia tenang tu kisah pak senisetai pat kila yarap yang ni dengan coordination joki nei kita pak senisetai kadu-kaduai diocese trong ke Polten diocese Austria kila sengap yang kena kecil pada kejungi pada kila ajing yarap yang ni kendai sepat peliging tementang lawan sam 20% kita pendap kini gesmi pat kai kata kecing ni pula bayarap ya pertai berok kawai kat kebangi sengau lang bayarap pada kai ki jaka bagi sengau ba tidon kami kini kecing yarap tena kata kadau ngalakukan tagi solution operator paling bajong ki ling bajong sister hangne ling bajong ki dikirang ba te magi patip company ya kata kecing long jing man jo senang katau te kila jil ya pi te kecing ngatrai bilang diberi bekerpang di bawah play ula iya pi namar kalaban poison style tip seno kan ke baran rai kalau poi ya kene gajaka papi kita kilong ying kila pediang supaya kene lase kecing ai ke baran hakani kasngi lala ban let ai sheki sautli kishnong bat ki kentot ba pher hakanong ba ki ba kentup ya kasado banyun mawan ban mauprem nakaliang kirang ba shnong jong ki te kishnong kila ai khuble ya ka jing subun man sem jong ki nong le bha baro ki balak loi ban perkhat ya ka bha ka miat jong ki we kajing ai jing yarap I phadar ka sngo komen sibun kan kat kumaki hakini ki por hentam ka ni ka por kat nu ka jing hentam ni ki long jing ki pa duna ka jing yo ma ti kat nu sang sngo I phadar penwan a jing yarap lam ni ki ni ti ngangai pa lakani ka jing yarap I phadar bun mani ki ba ya kat ni hi da ya yo jing toy sibun haka jeng duna ke jeng yo di tang kini hi bau blai ru untuk ku kerdo ya pada baila aja ngerap di sini nak baburo ai dap tak jeng song na bentai pada jim segala yarap yang ni ban kan mai kan kasnang banyon bat sadau jungi ban le bahan nak bentai ki bang dan kam ya dan kam hayeng hasam padok pakadu kita ingin songo nak benta kan ka bos konen ka balale bah nak benta jungi iwei ba iwei tingi ayu yo beli nangkong nang syam bat kumjuk ya baro kiseng selection ko operator ngirang ba balang jang sada wat banyun bat kumjuk ya baro sebale bah nak benta kan ka snang banyun jungi Marakitu ki khubor ngila poi shaka bakut tar hadu bangin dai syambyang khublei shibun